Ahitiriho Ahansharo y'ihanga rya Uganda hamwe n'irya Rwanda katuna kandi ahashyira hamwanya ogu yashanga eby'engyenda nibigenda nk'obutosha ebimotoka ebihango nibicekanisa kuruga omu ihanga rya Uganda nibitaaha omu rya Rwanda kandi n'ebindi nibiruga omu ihanga rya Rwanda nibitaaha omu ihanga rya Uganda oteire n'okugira ngu abantu babaire nibacekanisa konka ab'ebyamagara aha rubaju rwa Uganda babaire bahindwireho obu buri muntu weena orukuruga omu ihanga rya Rwanda abaire nabanza kunaaba omu ngaro otaireho n'okugyendera aha bushonshereki obwabaire nibukuratirwa omu bwire obwa COVID-19 obwabaire nibumanywa nka standard operating procedures. Ahansharo egi hateebwaho omwanya gw'ebyamagara buri muntu weena orukuruga omu ihanga rya Rwanda arikubanza kuceberwa kumanya oku omwororo gwe ogwine omubiri gurikwingana ekirikumanywa nka temperature n'ekigendererwa ky'okurinda endwara ya Marburg. Omuringo nigwo gumwe hateebwaho omwanya ogw'okutamu abantu abarareebwe baine obubonero oburikweshushaniza n'endwara egi eya Marburg omu kirikumanywa nka emergency area. Obwerinzi nibwo bumwe bwateebwa Ahansharo ya Uganda na Rwanda omu rubaju rw'ihanga erya Rwanda n'obu omushaki waitu atabaasa kugaruka orubaju rwa Rwanda okukwatayo ebishushani. Orumukuru w'ebyamagara omu district ya Kabale Dr. Gilbert Mateke yashoborera okwa ebyamagara omu district egi bari aha bwerinzi bw'amaani bwanyuma y'okugira ngu ensharo ya Uganda n'ihanga erya Rwanda tiyo nungi munonga habw'okugira ngu hariho n'obuhando bundi obwapanya obu abantu barikubaasa kurabamu. Nka Kabale district kugira ngu twine ensharo na Rwanda kandi tumangu Rwanda yimukireyo endwara ya Marburg kandi tumangu ensharo yitu hariho abantu bingi abakwambuka n'ahatariho abo kubakebera omu byaro bya Nyokwe konka ahari katuna aho tukumangu niho abantu bashemere kuba nibambukira tutira abashaho hati buri omwe ori kuba nayambuka nateekwa kuraba yaceberwa kumangu taine omuriro. Omuringo nigwo gumwe Dr. Gilbert yashoborera ngu irwariro rikuru erya Kabale Regional Referral Hospital bataireho omwanya ogw'okutamu abantu abarikuteekateekwaho okuba baine endwara egi yayongyera yashoborera okukiri kikuru munonga abantu kwetegyereza oku bakubaasa kwerinda endwara egi. Definitely we are working closely with the Regional Referral Hospital such that there is a place for isolation in case we have suspects and further management. We are doing active community awareness because it is very important that the community is aware of what threat we are having and that they are taking the necessary precautions. So we are sharing the standard case definition both on air, and soon shall be distributing IEC materials to make sure that people are aware of this condition. Dr. Aran Muruta, or Commissioner Epidemiology and Disease Surveillance, Urgo Ministry, Eby'Amagara, yahamya ku ministry, erikwete ngo bushagiki, Urgo mahanga gatsirmani, urebeka ngo babasa kurinda endwara egi, otiriho no kugirwanisa. We expect either the chairman, the district task force, or the district health officer communicate to all facilities officially to make sure that they are on alert and the surveillance, active surveillance of any acute febrile illness or hemorrhagic manifestations, to make sure that all those are investigated fully in view of the current outbreak. Yanga erya Rwanda rikarangirira kuri yatungira endwara egi ya Marburg 2007 eby'okwezi kwa mwenda omwaka ogu kandi abantu 29 nibo bakwatirwe hari 11 nibagambwa kuba bafiire. Bwati yanga eri ndikwatanisa n'ebitongore bitari bimwe na bimwe ebirimu ekitongore eky'ebyamagara omu nsi yoona ekya World Health Organization kurebeka ngu endwara egi yabaasa kurwanisibwa.
endwara egi ya Marburg tekatungire mbazi oguri kugitamba kandi omuntu kwarukwatwa abantu obucweka 88 hari igana barukwatwa endwara egi nibo barukufa.